Sanibonani guys, so you guys will come to my office. Usesiyangibhalela uAustosi. Uhlala ukhuluma ngezitori zasemakhaya ukuthi emakhaya bayathakatha ubuthakathi buningi. Hey, let me tell you about my grandfather. And Tina asihlale emakhaya rokolege kolokishini athi abantu baselokishini bathakatha wona ngama street light abasawasabe nama street lights ngiyakutshela uthi awushozi bekuhlala mina nogogo wami malumami my mother and then umkhulu wami kwaqala ke ngoba sekushona ugogo wami ugogo makazoshona awushozi ushone as umuntu kulona like umuntu avalelisa athi nonolala and then the following day ngimthola shonile ushone kanjalo ugogo wami no clear explanation savele sathi maybe ushone alele uthi ekithi lasihlala khona kagogo nomkhulu kunedumba ngaphandle indumba le yakhe umkhulu makathwasa or awushozi umkhulu wami wathwasa but azanga practice as umakhosi azanga practice esinyanga azanga practice as nothing kanti upractice ebusuku abantu abalele bathakatha yabona. So after gogo makashona umkhulu azanga sahlala endlini azanga asaba umuntu vele ufuna uhlala endlini ngoba umuntu ukuthi yena sohlala ngale ndombeni and ngale ndombeni asingeni sonke kungena umkhulu ayi1 then ngasemuva kune boys room la hlala khona umaluma hlala ngasemuva and then there's this main house la thina sihlala khona yabona uthi awushozi ngapha next door kaMamkhethi like umama esikhole simjwayele after gogo makashona bakufuna ukupheka like utshwala izinto ezinjalo izinto zama traditions amasiko so sibuza uMamkhethi because uMamkhethi umuntu obekaphila like this nogogo so everything isifuna direction if sifuna plan something simbuza yena nina so ukuthi into so inziwa like umuntu omdala uMamkhethi sharp. What else should say? One time before umama azoku umama be umuntu ukuthi uthanda uhamba thina kithi singena isonto angifuna ukukhuluma indaba lamasonto ukuthi sonto lana yabona uthi bekabuya emlindelweni yabona one time before azogula mangabe emlindelweni uyangena uthi maka like uyawalka like ngabo AM kamatha uthi maka walka mageza so yabona uthi uyabona like kunomuntu omegedini yabona but like this person uthole thina kithi sibantu abafishana akekho umuntu othole even my uncle naye like medium size asumuteli so uthi umuntu lo uthola umegedini uthi lo muntu uthi seclaps makangibona ahamba umama soxoxela mina ashayit u10 athi because bekabheke towards estradi should me beyaphuma beka estradini umama uyavela uvela this direction uthi lo muntu bekabhekile uthi ze makajika abheka in direction kaMama abona umama washaya u10 wajika uthi awushozi ngahambisa ngifubona ukuthi lo muntu lo ufuna ugangaye kithi orenza uthi ngahambisa uthi mangihambisa lo muntu lo ngiyambona vele uthi shabe endumbeni kamkhulu ora awushozi asanga ukuthi ngiyonokha endumbeni kamkhulu because thina singene we are not allowed ukuthi enter ke endumbeni or ngidlule uthi ngavele ngazidlulela ora awushozi ngithize mangiqala vele ngingene githini uthi ngazwa vele igazi lami vele uthi inwele zami zibale kuba engathi unomuntu ongibamba inyawo like this uthi ngangeni but katsena uthi awisho ukuthi ngabe ngayilalela lento lithi ingangeni ngavele ngangangeni ngazlalela kaMamkhethi kulela ngumama wangena awushozi uthi ungene kwaba kuqala kwagula kaMama wagula awushozi wagula singazi ukuthi uphethwe yini sayibhedlele kungathifind awuthi uphethe yini but umama mbeka wonda mama mbekhona into omhlayo bamtesta wena boma shukela wena mama hypertension bamtesta wena boma in what's HIV mama mbeka ngekho lapho beka right bayangana kulugula le uthi awushozi awungaphelanga iviki umama aqeda ukungitshela into ayibonile because uyibone the weekend endluleni angaphelanga iviki umama washaya stroke makashaya stroke waluza ispeech azange sakhona ukukhuluma but awushozi ngabe sengisasuspecta ukuthi umkhulu wami uyamvala ukuthi angakhuluma ukuthi uboneni but unfortunately umama wabesangitshela ukuthi ubone ini or awushozi kuqale lapho ukuthi ke ngithatha imali yami engiyisebenzelayo ngifuna uhambisa umama wami kumakhosi uthi ngitshela uMamkhethi yazi indaba kaMama ngiphathi kahle ngangiphathi kahle umama uthi ngomkhulu yabona uMamkhethi athi hayi man not umkhulu Simelani niyaqala umkhulu Simelani hayi lo baba ulungile ay mama kuphosisile it's either into leyo ayibonile bebayithumelile but I don't think ukuthi amkhulu Simelani umuntu right or awushozi nje ukuthi mina ngifuna uthatha umama ngimse kumakhosi ayomhlola ukuthi kahle kahle ukuzabe sokwenzekeni
cause sesihamba ne-physiotherapy. Umama makakhulumi, umama makamuvi, ulula ku-chain, uluzitshe speech zamaleli speech therapist. Or awushozi like utlhakatlhakana within a week umama watlhakatlhakana nje just like that. Ngoba sokuthi umama uluza umsebenzi like that ngoba uyagula akasakhona ukukhuluma akasakhona next. We had to ukuthi sifune u-auntie azohlokomela umama mina ngemsebenzini. Uthi like umama bekasebenza right. They had to release izinto zakhe emsebenzini sizokhona ukuthi zimsustain ke. Alright, awushozi kube ukuthi umama Kate vele uyangidiscourage indaba yamakhosi uthi hayi ngoba uyazi ukuthi umama ugogo wakho uyangena liphi isonto. Ambisa umama wakho esontweni. Maybe something will come up, but awushozi simise esontweni umama bamenze izinto zesonto ngimhambisa esontweni ngimhambisa nesesibhedlela uthi like bengisihambisa both ways. Uthi one day awushozi umama bekalele empedeni, so mina like bengihleli phansi ngigoqa iwashini bekusemini ngigoqa iwashini umama mhleli empedeni. Uthi umama movele waphakamisa isandla athi like akhomba like edongeni akhomba athi yabona uthi njika ngimbheke uthi remember lo muntu wakhona ukukhuluma uthi angikhombe vele edongeni angikhombe edongeni uthi mangibheka lapha ebodeni akuna next awushozi awuna sale. Uthi mama mvele angikhombe uthi to show ukuthi she wanted to say something but she couldn't. Uthi ayenze so empedeni ayenze so like uthi uthatha ufuna ukuthi ngipay attention ayenze so kanti khona asakhona who ukubamba because ufuna uba mangisho licinile lesandla ushaya istro uthi ayenze so athi angikhombe ebodeni or awushozi ngiphakame ngebodeni nobhek ngingaboni ngiphakame ngebodeni ngingaboni but like uyangikhomba there is something ayibona mina that I cannot see. Awushozi or kinahane hona mo you know what, let me just kneel down and pray. Uthi ngithandaze awushozi kirapele akifethu urapela mama ka arobale uri mama makalala kube ukuthi kucima kwakhe like just like that. After kinor amen mangimbheka impedeni umuntu ngiyamuhlora watonya hayi ngiyabelieve ngiyamuthi umuntu abalate hayi ngihlolama ngigijime ngithi umama Kate ngithi mama Kate buzo ngibonisa or awushoza umama Kate avule izingubo abamba umama amuza ukuthi lo muntu lona uyabanda yabona lo muntu lona akaphefumuli. What I was choosing, I don't know, man. No, it's an amanzi. Basi mkhache ngamanzi. Basi uthi I'm shy. I'm mkhache maybe like ufenty like things like that one. Uthi amkhache ngamanzi. Ambisi. Uthi ambambe. Uthi amuzwe lo muntu lona ukuthi mala ngathi lo muntu akasekho. What I was choosing umama Kate makavulisa ingubo. Abamba umama mbele like uzimoshele umbhedu manzi vele like nona ramona or vele motho asalte uthi umama Kate vele athi lo muntu akasekho. Ngisabelieve ngithi no wasifonela i-ambulance athi lo muntu akasekho ngayifonela ambulance but lo muntu akasekho. Awushozi ngifonele ambulance mayisesa vele ngimkhumulise awushozi ngimphumule uthi manje umuntu ngiyamuzwa ukuthi uyashintsha vele akasese nam urga mutlo ngar oba Steve hanyana or motho asalteng molfasing or awushozi ngigijime ngibiza umkhulu buzobona umama uthi umkhulu azangeze yangizwa uthi umkhulu azangaze kamareni la kamama athi musangisho uthi ufonela abantu beambulance bazomcheck umama wakho uyagula siyamazi or umtate mkhulu azangatla ko kamareni yamama kaqobona mama asangeze uthi bekuyimi umama Kate umama Kate abona ukuthi le ndaba ingangaye ahamba abiza umoya umama waseNextone kamama Kate. Uthi abantu beambulance babafika vele baconfirm ukuthi lo muntu akasekho emhlabeni. It's up to us ukuthi ribitse batho ba ko forensic batlomolata or batlo phetha sijo sa rena na or awushozi kwabo ukuthi umama ushona like that. Uthi umama Kate athi no what ngizokhapha kuzo zonke izinto zidingayo anything that you want ungibize ngihlabakele there for wena. Uthi umama Kate like she was there for me umama msahamba samhambisa different exams or awushozi everything process ya funeral everything umama Kate she was there for me. Mama mvele bamnqoba like that ngoba go feta 10 days or awushozi umkhulu wami like umkhulu wami he didn't give a damn bengana ndaba uthi like abantu bebakhala abantu bebazobuhlungu for mama ukuthi umuntu ninini beka right ayilokomletelo ngijikijiki umuntu ushakashonile. Uthi umkhulu wami ngala uthi kwabana la ngisuspecta khona ukuthi whatever umama bekayisho ngalo muntu lo yiyo but God will prevail and umuntu omonza one day.
Ora ushoze okay funeral lifitile ima-10 days andlulile seku-6 months umama mashonile. No problem. Uthi hayi la estradini la sihlala khona kube nokuthi kube nentombazane ibe yithwasa bona so ibuya ephehlweni. Uthi mayibuya awushoze uthi bakubuya umuntu ozothwasa ngisho like ugobela khona uyazi ngazi ukuthi bascouta the place or bayenzani or upreventa buthakathi izinto ezinjalo. I don't know during the week ugobela vele okhona weza hayi phela kulo mona arlotion ngiso rata ditaba ra batla bona uthi la kamkhulu wami ngapha kaMamkhethi ne ngapha kaMamkhethi angisho kidi next door and then ngapha mabhekana kaMamkhethi kula kubuye le ntombazana le ephehlweni yabona. Othi awusozi afike vele umakhosi atlo lukisa the place atlo khasha atlo dirang vele baze during the week. Hayi vele simile estradini ngize vele ngengaka Mamkhethi ngifuna ubonela eduze phela kwazi kubhekela kaMamkhethi. Uthi ugobela lona maqeda ukuyenza whatever yenzayo vele uthi imoto yabo like between la endleleni uthi before azogibela emotweni angibheke yabona athi kimi athi obatla uri ko botse ditaba tsa gago na utshela mina uri batla ko botse ditaba tsa gago na uthi ngisho uvalo vele ngithi mina indaba zami athi indaba zakho zongizisubuhlungu athi zongizisubuhlungu athi especially indaba zaka mamakho uri asozigibethekele ixhwalo vele ngithi wazini wena ngumama athi mawufuna ukuzwa ukuthi what happened or what's going on ngempilo yakho ngicela ukuthi uze kimi ngixothathuba kokuthi ditaba tsa gago le ditaba tsa mama gago uthi awusizivele ngisabe uri ke chabe vele uthi vele gibele emotweni umakhosi ahambe uMamkhethi athi kimi athi mawufuna ukuya mntwana wami ngingakuphekezela uyozwa ukuthi umama kufunani maybe there is a message evela kumamakho cause ushilo ukuthi umama kuma kazoshona bekakhomba edongweni maybe there is a message akuphathele nona awusizigibethekele itswalo vele gibethekele itswalo ke chabe ngingayi uthi it was during the week before intombazane ibephehlweni uthi hayi vele ngeweekend bafike vele bahle vele bahlise moyana uthi abazoyenza angisho kuna listing ukuthi ngathi bafihlela lamathwasa bafihlela amathwasa izinto nende amathwasa fanele bathathlobe batseba udelotse udikokayi yabona so bathathe bafihle enye like bayifihle ko athi yabona mos election like mawunomcimbi like imoto zophaka kuma side parking la go the pavement thing man momenting because of awona parking enough parking okulobona so imoto A1 iphake next to kaMamkhethi marudlula kancane almost mafika kamkhulu iphake lapho so bafihle something under that car bayifihle lapho ukuthi one of ablamathosa lapho bazoyithola nokuthi nosisi lo buyayo akhona ubona ukuthi akuseba ithathubo or something ukuthi ayithole yabona what I was choosing le ntombazana le ebuye ephehlweni ihambe vele ifune bafune vele bayafuna vele bayathola bathola vele afike lapha emotweni makafika lento bayafihlile ayithole yabona ayithole vele bafike vele babethe matsoho babethe isigubhu tisho ukuthi uyakhona ukubona ngeqiniso uthi le ntombazana le azange ijiki iphindele kibo or awusizoze ngoyana atla ayema kamkhulu ayima egedini seyithi uthi phela thina singaphandle ngikere xobona wena ubuyaphehlweni uthi afike ameka mkhulu makafika abeka uthi avuke idlozi intombazana uthi arase vele arase or aliphithane kofasi like arole phansi arole kofasi athi lendlu lena ise right athi ukhona umama okhalayo ufuna ukuphuma ngani wanivalela lo mama lapha yana what awusuzere makala athi ukhomba direct kondumbeni yakamkhulu athi wanivalela umntwana ngapha nimvalela endlini wanimvalela lo muntu lo nakasekho emhlabeni bathi limvalela athi mkhulu khipha lo mntwana ngapha endlini khipha lo mntwana ngapha endlini or awusozi abantu bebakale ephehlweni la kubuya khona le ntombazane ebephehlweni ekhabothasana beba lapho or awusozi group ya emakugiding yakohaya ari ngoyana athi ngithi mkhulu uvula le ndumbu khiphe lo mntwana akho ngapha endumbeni lo mntwana akafuna ukuba ngapho hambisa lo mntwana ahlale phansi ahlale emathuneni aphumule athi mkhulu lo mntwana lo mbulele ini athi umntwana akho mbulelele ini mkhulu athi uqale ngomfazi wakho mkhulu manje uza ngomntwana akho or awusijosa sangibelieve athi umkhulu wami leso sikhathi azange yena le ayilomkhala lithasana nalokho jardin or bathize bathi mkhulu uvula athi mkhulu angena ngaphakathi endumbeni
wavala umnyango. Uthi le ntombazana zange ingene ejardini, ikhulume zonke lezi zinto emigedini, vele aras ugobela wakhe vele afike vele amsamona vele ambiza babela back. What else was it? That was the shock of my life. Ukuthi umkhulu wenza ini iglobal uthi ilanga malishona azange ngifuna ukuyela ekhaya because of like ngikile shocked ukuthi umkhulu ubulale ugogo, umkhulu ubulale umama. So it simply means ukuthi umama uyalandela or him because of mina I know ukuthi umkhulu before umama ashona uboni something evile ngale ntombi kamkhulu. Ulishapo ngeka mamkhethi athi him athi yo mntwana ngimangele phela nami sengifana nawe. So senza kanjani? Ngimtshela umamkhethi ngithi you know what? Lo baba lo after this ceremony ayenza la siyakuyi so consult kuyi if ever it means ukuthi umkhulu naye simise emgodini naye akayalandela abantu ababulele because angeke sihlale umuntu obulala abantu bakhe igazi lakhe. Yabona what else was it? He wona utsibe umuloyi ari umuloyi umutsibi. What else was umkhulu wami like community umuntu othulile umuntu odobha like amabhodlelo lawa ama-plastic like udira the recycling like asumuntu ukuthi ngamcabangela ukuphi like the way umkhulu mangakhona. Uthi after finding out ukuthi umkhulu unesandla kokwami no mama ngathi sathi you know what ngilala ngakamamkhethi for the day and then emini ngizoya ekithi ngibhaka diprograna tsaka lena ke bona gore korenta ko kae cause angeke ngivume ukuthi ngizolandela cause apparently kuyakhomba ukuthi ngizolandela or mali mama uzolandela cause nangu umuntu ubulala igazi lakhe. Yabona athi mamkhethi athi you know what mntanami before ungaya ngale kusasa bengicabanga ukuthi extensive kulubaba lo uhamba uconsulta ubona ukuthi kodira khala. Thought okay no problem. What else was it bangidlalele vele dining room la ngizolala khona cause mom sofunda vele into encane for room ngilale dining room. What else was it ubona lelo langane singakafanga nomamkhethi ngasala kancane. What else was it ke Robert kufatsi uthi vele anginabuthongo vele indaba kamavele iyangidla uthi akakuku ngiyayibona but yaka mama nokuthi bekakhomba before azoshona akhomba edongeni like iyangidla like sengifela phela ngosane inkubona amakhosi. Yabona uthi angihleli uthi around past 1 I was just or umnyango came because of bekunomcimba ngisho mabhekana naka mamkhethi so ngiyasaba abantu abadakile ukuthi bangaze bavule bangene uthi yimi ngizisho ukuthi vele kakhiye ngakhiye uthi mamkhethi akunabadla umnyango. Yabona so uthi kenze show ukuthi ngakhiye. What else was wabona bululo dangerous baloyi ba dangerous these people banale talent. I don't want to lie to you. Uthi umnyango benyukhile I was just what Robert Kofatse akrobetse kofasi ngibheke direct emnyango like which girl side kelwethi direct umnyango cause ngilele phansi. Uthi ngizwe ngomnyango uthi uvuleka kancane ngiyangivule kanjani zwi yebo that sound what gudule ka sound yamnyako munyako ule uthi la ngapsendleni sonke sicima ama light ilight elikhanya lase stratini uthi likhanyisa almost vele ngase jardini kamamkhethi. Or awushoze ngibone this tall black thing ngarike monna ngwarikithweni but akabonakali ngapha like ebusweni because of ngilele phansi ilight likomoragwa liting kopele athi kinobona kamaboya gore into ekithweni motho ore ngibone ngamaboya. What else was angazi sibindi ngasithathapi it is a very mighty imemnya I think ukuthi becabanga ukuthi ngilele or something I don't want to lie. Uthi it is emnyango kanti umamkhethi na ngale uphakami like uphakama umamkhethi umuntu webandla umuntu wesonto uthi uphaphamile ngale uthi ngithize ngathi mamkhethi mayithi mamkhethi wa jump or ngithola kere mamkhethi kabe nakemelela cause like I'm calling her ukuthi abone ukuthi there is something if anything happens azuthi ngimbizile ngoba mamkhethi maka jump azangale lento level ishayithwe ithi or awushoze kila delele konke or kila delele I want to see hore yakho kai uthi ngilandelele move or awushoze lento level yakhe wana ya jumpela next door ngasikithi yawela ngasikithi direct yathi ngasikithi or awusoze ngabe sengagijima ngifuna ubona ukuthi yokugijima ingene edombeni kamkhulu as umama washona or awusoze vele yajumpa lento lena uthi mangigijima nyanga le ngithi ke batla ema ko gate cause miro ko ndimkinya ko yabona hore iyakho kai uthi awusoze azange sayibona if ever that thing nesi yamkhulu
bezogijima esitradeni or hamba ijumpa emizini uthi azange ngiyibona or awushozi ngithi yabona namuhla sibindi yabona sibindi lapho uthi ngingene egedini kamkhulu ngingene egedini uthi mangena umamkhethi nanguze yangigijimisa hey Bobby uthi ngingene egedini uthi ngingene so uthi fihle awushozi kere komunyako kondumbe nyamkhulu akhe ngithi hohlo umnyango awungakhiyanga ngivula umnyango or awushozi mangivula umnyango umkhulu wami umile in the middle kwenduma ngisho induma iround ume phakathi nendawo or awushozi kuphuma intuthu emnyama phakathi kwesitsha uthi umile kube ngathi umuntu arikulona like motho azimo umilo ngwahayi kusale yena just umile lapha yana but yena akekho uyozula somewhere uthi kuma umkhulu wami awushozi kotletshe plastic imikotla amo obo mara start back ukuqola mara start back enena kotletse diaparo tsa mamaka kotletse diaparo tsa khamutsa ka gogo phansi uri awushozi ngafreeza uthi since ngime lapha eminyango ngafreeza ngoba ngathi kena ngithorehile uthi ngivele ngavula umnyango ngama like this ka freeza ngoba nento ngathi ingibhophe ngekata nomzimba wami wonke uri ngafreeza uthi umkhulu naye ikhona into phansi ahapara motho ka ubuza uri ahapara khotswa mushumo la fase uyeme ufreeze like this ngathi akakho emzimbeni wakhe uri awushoza umamkhethi uye wanginceda I don't want to lie to you umamkhethi wanginceda wavele wangidonsa wavala umnyango uthi from lapho awushoza it was around 2:02 uthi wafika umamkhethi wafika wathandaza wakhipha izinto zakhe esontweni wangigeza metsa ko kerekeng uri anhlapa meola anhlapisa anrapelela akhansi khandlela limhlophe uthi sathandaza awushoza uthi sathandaza kwaze kwasa uthi makusa wangitshela wathi mntwana kule ndawo le mafuna ukuphila hamba ungasabheki emuva ungasabheki ukuthi ushiyeni endlini athi bakale bheko nayo la hamba athi lo muntu lo umbonile izinto zakhe dangerous kabi otobulayi ukufa uzofa hamba uyofuna la kunebandla khona ufike uhlale khona up until we right arikayithi ngwana ka gore o batla di answer ka mme wa hao athi uzosithola isikhathi masikhona already but for now hamba uri awushozi kwabe kuhamba kanjalo kwami uri mokele ngoteng kina ko kerekeng dilo tsa ka di tsamaya handle angisakhona ukemsebenzini kahle ngihlala ngithukiwe angilali ebusuku uthi ebusuku angilali the picture of lento ngayibona ihlala isebusweni bami uri awushozi akitsiketse jwang ngikhathi contact nomalume wami umkhulu befuthi yena vela zanga contact but kina le fear or what will happen kimi mangaphuma la ngihleli khona or awushoza umamkhethi uyenza azongibona adoncheka azongipha ama updates zabophilo but I fear ukuthi naye umkhulu uzomenza into eyenza ugokwami I fear for impilo yakhe but ushilo ukuthi yena udlula kamarapelo mara awushoza umkhulu wami uyathakatha to this day aketsi uri nalikukai nayetsa i-picture yokuthi ngambona ngepuna kunesitshe esikhipha intuthu emnyama afrizile or awushozi nothi uri motho nebamkenzi ko defreezing arinaye mistyle angacwayisi original pictures yo arabari batho ba lawyer ata mostly abantu abathakatha ku community abajampisi ke batho ba batshepang hore ba lokile but ebusuku they are evil angisazi shem wathani akithe ngiyazibuza ukuthi yasezinye izinto ngiyazibuza ukuthi lo baba lo umfazi wakhe bekambulela lana and into yahayi eyamaboya iyetsamaya ngisho ihlala kupheni asimari izinto zobuthakathi guys like ngazibuza ukuthi